Da li bi uključivanje NATO-a moglo proširiti sukob ili ga zaustaviti? Ovo pitanje odzvanja hodnicima moći u Briselu, Washingtonu i europskim prestonicama, dok se globalna bezbednosna arhitektura nalazi na jednoj od najopasnijih historijskih prekretnica. U ranim jutarnjim časovima 28. februara 2026. godine svet se probudio u novoj dramatičnoj realnosti. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su masovnu koordinisanu vojnu operaciju pod nazivom Epski bes, izvodeći brojne udare širom Islamske Republike Iran. Kampanja, usmjerena na uništenje iranskog nuklearnog programa, balističkih kapaciteta i mreže posrednika, rezultirala je uspješnim udarom na najviše vojno i političko rukovodstvo u Teheranu, prilikom kojeg je ubijen vrhovni vođa, Ajatolah Ali Hamnej. Decenijski rat u senci, vođen preko posredničkih paravojnih formacija širom Bliskog istoka, u sekundi je evoluirao u otvoreni međudržavni sukob. Kao odgovor, Iran je uzvratio udarac. Talasi balističkih raketa i rojevi bespilotnih letelica poleteli su ka Izraelu i američkim vojnim bazama pozicioniranim u regionu. Nasljednik ubijenog lidera, Mojtaba Hamnej, jasno je stavio do znanja da kapitulacija nije opcija i nagovestio otvaranje novih frontova. Pred nama se otvara panorama sveta na ivici ambisa. Kakva je uloga Severnoatlantske alijanse u ovom vrtlogu i kakve bi bile direktne posljedice po ekonomiju, granice i bezbednost svakog pojedinca na europskom kontinentu? Da bi se razumela dubina potencijalnog uključivanja Europe, neophodno je osvrnuti se na samu suštinu Severnoatlantske alijanse. Osnovan nakon Drugog svjetskog rata, NATO je političko-vojni savez, čija je fundamentalna svrha kolektivna odbrana. Kamen temeljac je član 5 Vašingtonskog sporazuma, koji eksplicitno propisuje da se oružani napad na jednu državu članicu smatra napadom na sve njih. Međutim, ulazak u rat zahteva apsolutni politički konsenzus. Danas doktrina alijanse zahteva odbranu od 360 stepeni, što znači da prijetnja može poprimiti formu balističkih raketa, hibridnih napada ili blokade vitalnih pomorskih ruta. Već u prvim nedeljama marta 2026. godine iranska raketa ušla je u vazdušni prostor Turske, gdje su je turski sistemi uspješno presreli. Iako je ovo teorijski moglo pokrenuti konzultacije o članu 5, Washington i Brisel su pažljivo deeskalirali retoriku. Zvanična Ankara je naglasila da ne podržava američko-izraelsku vojnu kampanju i da po svaku cenu želi da izbjegne prelivanje destruktivnog rata na sopstvenu teritoriju. Za NATO, sukob sa Iranom predstavlja strukturnu tačku prevoja koja testira sposobnost alijanse da zadrži prelivanje sukoba i očuva pomorske arterije otvorenim. Koreni trenutne eskalacije sežu duboko u decenijsko neprijateljstvo definisano nuklearnim ambicijama, sankcijama i asimetričnim ratovanjem. Iran je sistematski naoružavao takozvanu osovininu otpora, mrežu koja obuhvata Hezbolah, Hamas, šiitske milicije u Iraku i Hute u Jemenu. Izraelski i američki stratezi su dugo posmatrali iranski arsenal, koji je pre udara brojao preko 3000 balističkih raketa, kao egzistencijalnu prijetnju koja bi mogla da slomi zapadne PVO sisteme. Kada su početkom 2026. godine izbili masovni unutrašnji protesti u Iranu, zapadni analitičari su procenili da je režim ranjiv, što je pokrenulo operaciju Epski bes. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je cilj uništenje iranskih vojnih kapaciteta i promjena režima. Međutim, iranski lideri nastavljaju da šalju poruke prkosa, izjavljujući da Iran ostaje i ne odustaje od borbe. Iako je iranski odbrambeni budžet od oko 15 milijardi dolara neuporedivo manji od budžeta Zapada, oslanjanje na asimetrično ratovanje, rojeve dronova i pomorske mine i dalje predstavlja smrtonosan izazov za najmodernije svetske mornarice i avijacije. Ukoliko bi se rat nastavio širiti, pritisak na Europu i NATO da se direktno uključe postao bi ogroman. Vojno uključivanje ne bi značilo iskrcavanje 100.000 evropskih vojnika na tlo Irana, jer bi kopnena invazija bila logistički košmar i politički neprihvatljiva opcija. Umjesto toga,
Vojno prisustvo Europe manifestovalo bi se kroz obezbeđivanje kritičnih pomorskih ruta, prevashodno Ormuskog Moreuza i Crvenog mora. Mornarice Francuske, Velike Britanije i Italije čistile bi more od iranskih mina, dok bi vazduhoplovne snage presretale samoubilačke dronove. Politički, Europa bi se suočila sa ozbiljnim podelama. Dok bi Washington tražio lojalnost u bliskoistočnim teatrima, europski lideri poput španskog premijera već su oštro osudili američko-izraelsku kampanju. Istovremeno, države istočne Europe, poput Poljske i Njemačke, sa zabrinutošću posmatraju premeštanje fokusa sa odbrane od Rusije na Bliski istok. Ekonomski, finansiranje višemesečne pomorske blokade iziskivalo bi preusmeravanje ogromnih sredstava iz civilnih budžeta u vojne svrhe. Zastupnici agresivnijeg pristupa ističu nekoliko ključnih prednosti direktne intervencije. Prvo, osiguravanje globalnih energetskih ruta. Kroz Ormuski Moreuz prolazi petina globalne trgovine sirovom naftom, a uključivanjem moćnih europskih mornarica obezbedila bi se sloboda plovidbe i spriječio kolaps lanaca snabdevanja. Drugo, koordinisani pritisak slomio bi infrastrukturu koja finansira Hezbolah, Hute i iračke milicije, što bi dugoročno stabilizovalo Levant. Treće, učešće alijanse poslalo bi jasnu poruku saveznicima u Persijskom zalivu, pružajući im bezbednosne garancije protiv unutrašnjih nemira. Konačno, trajno oduzimanje mogućnosti Teheranu da razvije nuklearno oružje eliminisalo bi egzistencijalnu prijetnju regionu. Nasuprot ovim benefitima stoji mračna slika asimetričnog ratovanja i posljedica koje bi pogodile europsko tlo. Najalarmantniji rizik jeste aktivacija takozvane domaće opcije. Poznato je da Iran posjeduje razvijenu mrežu operativaca i kriminalnih sindikata unutar granica Sjedinjenih Američkih Država i Europe spremnih na udare po civilima. Politička nestabilnost i nasilna promjena režima uvek stvaraju plodno tlo za terorizam. U Americi su već zabeleženi izolovani napadi inspirisani ovim konfliktom, poput incidenata u Michiganu i Virginiji. U Europi je rizik još veći, s obzirom na to da Iran angažuje transnacionalne kriminalne grupe za obavljanje prljavih poslova, poput napada na ambasade u Kopenhagenu koji je izvela mreža Foxtrot. Ako NATO uđe u rat, europske obavještajne službe svakodnevno bi morale da osujećuju sabotaže i ubistva širom svojih metropola. Dodatno, pritisak bi doveo do eskalacije kod iranskih saveznika, gdje je Hezbolah već pokrenuo snažne napade, a aktiviranje jemenskih Huta potpuno bi zaustavilo transport kroz Crveno more. Svaki ovakav konflikt nosi rizik pretvaranja u poligon za nadmetanje svjetskih sila. U ovaj rad snažno su upletene Rusija i Kina. Iranski ministar spoljnih poslova potvrdio je da Moskva i Peking nastavljaju da pružaju Teheranu vojnu i tehničku podršku. Ruska federacija pomaže transferom naprednih obavještajnih podataka i snabdevanjem komponentama za dronove, što je za Moskvu asimetrični odgovor Zapadu i način da skrene fokus sa Ukrajine. Sa druge strane, Kina pregovara o isporuci protivbrodskih raketa i kupuje iransku naftu van zapadnih financijskih sistema, štiteći svoje energetske linije i iscrpljujući američku hegemoniju. Iako ova mreža deluje kao uvod u Treći svjetski rat, direktan sukob globalnih razmera je malo verovatan zbog astronomskih rizika sudara nuklearnih sila. Ono čemu svet zapravo svedoči jeste intenziviranje strukturnog rata preko posrednika, gdje će Rusija i Kina nastaviti da krvare Zapad, pretvarajući Iran u močvaru u kojoj će zapadni resursi presušiti. Daleko od komandnih centara, pravi ceh plaćaju obični građani. Bliski istok drži ključeve globalne energetske stabilnosti. Iranska pretnja zatvaranjem Ormuskog Moreuza izazvala je drastično poskupljenje prirodnog gasa u Europi, čija je cena skočila za 77% u prvim nedeljama rata. Ako se rat prolongira zbog direktne intervencije Europe, cene nafte mogle bi da premaše $130 po barelu. Evropska unija, koja uvozi više od 90% svoje nafte, suočila bi se sa enormnim rastom uvoznih troškova. To bi značilo drastičan rast računa za struju,
poskupljenje hrane i prinudno podizanje kamatnih stopa koje bi kredite učinilo preskupim za prosječne porodice. Osim ekonomskih gubitaka, ugrozilo bi se i funkcionisanje društva. Cyber napadi na bolnice i energetske mreže izazvali bi paralizu civilnih sistema, dok prijetnje terorizmom i agresivne dezinformacije razaraju koheziju društva, otežavajući svakodnevni život i regrutaciju. Na kraju, ostaje hladna, pragmatična dilema. Da li bi vojno uključivanje Europe i NATO-a u rat protiv Irana bio dobar ili loš potez? Argumenti za akciju su jasni i počivaju na odbrani ekonomskog opstanka i globalne plovidbe. Zapad ne sme dozvoliti da režim koji otvoreno razvija smrtonosne raketne tehnologije, poduprt od strane Rusije i Kine, ucenjuje svjetsku ekonomiju. Ipak, rizici su zastrašujući. Direktna intervencija bi garantovano izvezla rat na ulice europskih gradova kroz buđenje spavača i terorističkih ćelija. Cena nafte i rast inflacije slomili bi kućne budžete građana, uvlačeći kontinent u bolnu recesiju. Ne postoje laka rješenja. Uključivanje NATO-a moglo bi vojno osakatiti Iran, ali bi sasvim sigurno destabilizovalo Europu i ranilo svijet na načine od kojih oporavak traje decenijama. Naposljetku, na vama ostaje da procenite da li je cena mira i odbrane saveznika vredna bezbednosnog haosa i žrtvovanja ekonomske stabilnosti prosječnog čovjeka ili je ignorisanje rastuće opasnosti zapravo najkraći put do sopstvene propasti.